Namar ka jing ut ki babun balang na ka jing bam yo scheme na ka KGDC. Wat hadin ba kalaya chi sinam ka jing shimti ka VPP ban yalam ya ka executive committee. Na kalyang u executive member jang ka KGDC ba Paul Soklet u badai pet ya ka development. Ha ka jing ya kendu obat kila pathai kubor ha ka arpulai tarik urempang ula pentip ba ka jing slam ban pelat ya ki scheme kadai namar ka jing ka baki ya kendu na ka daw ba ha ban le da ka audit online. Bat ula pentip ru ba nakaliang ka isi ladapan pa ya ka scheme jo ka snam hajar arpu ar bat arpu lai kata leng ba ka 15th Finance Commission ka baki dan jingkermen ban yo no ya ka jing menjur na ka commission bat ula ong ru ba na ka isi kila pa do ar hajar saus pa san pu nyau tli ki scheme ki bakan thup tight bat untight bat ya ban ho kini ki scheme ladapan upload ha ka portal jo ka ministry Panchatiraj ki baki khot ka igram swaraj Akhirnya fikir parlot untuk kuat. Ka jengkot dengan pim terasi kadai kemudian bagi kejeng di kebun mo. Ni ya snow ni ki berai berada pada kejeng no way ni ki member jaga desi konsel kejungi. Kalau orang bawa hadin cisnam lu. Nak kalian juga isi ke dalam daga Voice of the People Party kam cuma nak ban penmi ni ki scheme ni ki kampen roy. Hak kisah kita. Kadang dulu ki wat ki baik bak nang bot jong iru mende tang apa konsumsi jongan dek lek konsumsi ki apa boleh mentah ngambil skim nak ada sekonsel kalau buat ki skim ke badai entah ke chang thau bat ki baik bak dengan sia tu pi ba ada yu tu ka jengkan way nak kita khot juga yeng ngam semla tiap kai ke bangi ni le ngam semla ko ai bat pensai dalam apa du makan dalam kan ni ka dot bar mang tengah jong mo ka standar du ka khatra hadu ka ko tarik Tikila dan sebun kicing keli kabedai pat kini ki scheme kini ki dalam scheme nak kena council ki cungi ni labu kicing keli ber lai teli dan duduk kumbak khandai ni shu teli kicing keli labu agak di pakai Islam je ki scheme agak bei pat ki we de ki kam te ngala apan juba be apa ing darbar te aga sni ke baneng kong ki kicing keli ki bedai ba kata men kem kim semnaru aga sni ke baar ki la brung kumbak sau teli kicing keli mo bedai pat ki scheme ke pelai ni le pakai council dan raya kasi ke baar bat ka basusi kalau mana kalian non critically mo khot ke yung semlawan te kar kompanya ni apa disebut lah ba non critically klamwan mlak ban cuba kata di kaban ko ka baar akasi ke bakut jong darbar bu biang sa sautli kini ki jingkeli ki bede bat ka development dan ray namar ba katoski ka don ka jingja ka jikla do jong i MP Budarom jongi nak kalian jong chairman CM bak njur unai lam jikla bersya ngil ong bangin dem simshu kini kini kam yu session tang ki kam ki badan kam kata tamban pas ka budget bat ka we ka an ka bangi penduk no ya ka pension scheme jong ki MBC ki barem tingim simna yo la shu ban pen syai bagi ni jikla ni Tidak mahu kata ka ngasno bakalong ka badan kam ngan pensyai kam tam ya ki pai ba baro kena bagi tip ke ike wangi ni le bat balik meng Islam man pelak ini skim te kembaju long ru kembaju long hi kini kisam kibladap adia mengila shimti ya ka isi yang ni nak kalian ka department kejungi kembakala le akan dikisam kibladap lembaga jo kan di skim ki bawan lembaga 15 Finance Commission kini ka 15 Finance Commission ka stang nadu arho arhoi baka kod mentau senem arjar arhusan arhon rio Tihapo kan ka isi jumlah dia mengelapan iki proposal. Kamot ma habaki ngile ini ki kampen roy la kanong siki sinong siki ergon kan ngile be kalian ka department ka jumi. Kamot ngipan iki proposal, kamot ngipan iki ni ajik tho siki baro ki MDC. Bagi submit iki proposal ki jumi. Kamot ki ki jik tray bagi kuat bateri hapo ki konsensi ki jumi. Ya kan ilale aru hadian ba nak kalian juga 15 Finance Commission kalau penmang pisamo kalau penmang no arpo kat no arpo kat no arpo kat no kumta tet ka isi ke jungi hanu usnam arjar usan ka dei nam ta usnam arjar arpo lai mo pangin sutu kadau kalong bayakan dekat 15 Finance Commission hakini ki isi ki berdap kira lawan penteri kam tang arpo wei bat arpo kemudian kadika kamram ke jungi pat mengenpan ki proposal ni kita ki Kampen Roy haki konsensi berpaper nak tahu arfu lai. Bahkan ni kedai nam tak first installment. Hadian bagi layo hadian bagi ladap ai ki circular syabaro ki MDC nak kilang juki baro ki membahi kila ai ki terwa ke juki dan ni ki scheme ki ai bikin dia apa juki. Te show juga tangau pak pensyafi bahakan dekat 15 Finance Commission ki don atli ki scheme ke ki tight but ki untight. Ngatrai pi asnu kata. Te haka tight Kaya bangilawan perung iki skim bakatai kamu nginawan perung ya kini ki
di mo ki umdi ipung ki jaga sajan bakam tater hagani ka tai pat ke don atli gim ta kawai bagi di ban submit iki scheme ke bedi bat umdi bat ka ba pat ka dei bat ini ka sanitation ni ki panchana kum ta hagani ka tai ke don ki scheme mangi submit iki panchana haki school haki shnong kum tater bat hagani ka mentaru ke don kawai ka ki angka purchase hagani pat ngila ban pendrung ye scheme di ban kit ki kali kit jo mo kata kadai bat nak kalian antai pat ni nak perlu ki scheme ke bedi bat ki footpath ki baran football ki jingpen bhai ki school bakam ta te hadir bangila kut ke negapor bangin pan ye ki jing terwan ki MDC ngila yo hadu kumba arajar sospa san pinyo teli mo arajar sospa san pinyo teli scheme kamumot ki palapha la ki jong ki Johnson si ngar ngolapha ki la ki Johnson si ki ha kabumbat kini ki araja sos pa anyo san punyo teli ki ba kentup akat tait ki don kumba syajar sos pa arsan ban hakan ni ka aka antai pat ngila penrong syajar aku atlik ski kabumbat kentup ik football kita ke mana football ke jaka saja baru kita ba ya baru ngini ki scheme ya upload akan taka portal jongka Ministry of Panchayati Raj ka bagi ongka Igram Swaraj kamu dah pendrung jangka lekadam lekajong jangka lain krak lekajong jangka merang lekajong bakam tata hal lekajong ki konstituensi bat kani kalau simpor bahaya ni bangin pendrung ini kisim kadang kalau nomor bakas state bah ke perking bah ke guidelines jangka 15 finance commission ong nak mentah ya kamdan football ni nemla ban pendrung haka tight scheme kamu tanya ka bat ya ka jengkut di semua imlak banyak mix kita bakal simpor kunima don nak penunjuk kim baru ngim semlana ban ne bah ta korkom ongro kan panis pi nuksa ka we ka bakam ya kalong ba nuntang isna ya ka jaka saja ya dam ya ka apa ki lundun na kiwa isna dam ka dok kan baka kan lang bana ka juga por nomor bangi ice cream nam tama saja nyap sna ki jaka saja kum lagi bagi cucu dam ya ka kan saja seru ya masna ya ki jaka saja bat hakan ni ka bentaru ya ka tukar dam kami ikan ro ya ka dam ka ha baka water kat baik ka jaka saja pat ka ha baka sanitation tagi bebu na penjungi ngia baklai katanya abi jaka saja ngi penung bat dam bat jaka saja bat nak kalang juga guidelines kam simla pedang ya kata baka portal ka kentai ya kata tingnya penbaik bul bagi bekum kita dia hadir mengela penbaik iki di barok ki araja sos pak san penyu ki scheme ngila upload akata ka portal juga ikrab Swaraj idon ki hala ka jong ke jing pha je ki member dan ki bapa sab kondai teli dan ki bapa hinyo fulai teli dan ki bapa prap kondai teli dan ki bapa kondai fulai teli bakam ta tak di kontak nang tang hari ni ka antai pa dan ki bapa live kondai teli live san teli dan ki bapa safufra dan ki bapa sa hinyo ko hala ka jing ibet jong ki member juga district council pat ngila upload ke portal ke jungi nomor mangila boot ya ke online ikan mai ni mang mangila tre pat pentai kami ya ke online baga guideline ko ang ngila ke online ngila upload ikni baru ke scheme ba ya baru ini ke scheme dah dapat upload mentah ni ka Igram Swaraj jaka ega bebut nang tapat kalong ba ya baru kini ki araja sospa new teli ki scheme baru ada sospa san new teli nyapan pelong no kongkoi teka action plan mo halak lagi yung kisking kibar break ya matau kau ke action plan ka bomot ai ke bangi pak nang ni kini arja sos pasan pio tri kilon dak kau ke plan ke mangingi yang ka ke CDC ke yang nak menta ke scheme jong kisno mo peace ya pa chawa ka ni kani ka pastiraj pentri kam kini ke scheme nambaki panchatiraj ki badan ong no kum bidar basnong ke badan city sharit kha di nomor mangingim dan ye kini ke panchatiraj nya ban sim no mangi ko desa konsel banong no kum kata ka institution nam ta baro je kisna ba lain tak tara ka sim on ba ban ublu di kini to nyap sna ya ta action plan dadep sna ta action plan ya ban pha bayo je menjur naka sokar kemi ani naka sokar pedeng te kata ka diga ke bangina le but shua manginyo ya kini ka je menjuru ya ki scheme ki barim ong no je scheme jong apoi ar ya ban pendap 80% ting hadir mengila simti ke isi ini ngila bud dia jadi ke scheme ke barat terwa ke isi ke barem dan ida ki MDC ke barem pat mentang ngila ya ke sapo tampi hadu mentang kesni ngila yo ke jengkeng bangila lapan pendap ke 4% bagi kata pat kirang don shop ke scheme ke punya kini ke jeng terwa ke jungi ya kali ke scheme ke poi syaka
nakatait komponen kalong kumba life cycle silak kada penduduk tengkah kata ada katai naka on tait makapoi arfu arklur nyo punyulak propo eja tikini ki ha hausem araja arfu lai jong du snem but kani ka 15 finance commission kan kotno akan life poetry umat jong du snem ajar pendiri tinyem tip la kasokar India kanan menjur em yang ni kiski namar bakapor prathmit Terleng ni dong kerja kerban bang ngalap upload ke portal ni dong kerja kerban ba ngilapan pentrikam yang ni skim dan deka sukan dia lah akan menjur apa jam ulai pui terima kamut ngilapan pentrikam yang ni skim kadang kolong bang yemla ban ra shawi pat shawi sang ban wan mar bakini kini nolap sabil nolap sabil bang yemla ban ra shawi post snap tenrai lah kasokan India akan menjur kini mo ngidan pak sakata ka bagi angka 16 finance commission kalau kod ke 15 kan wan 16 ya kini skim ke baru in up ya guidelines jangka 16 finance commission kemudian ngat terwa biang dan kini keju skim hi bakin rung no aka 16 finance commission dan ngi dong ke jengkarban mafili ngelewan cepat Delhi ngeliat kendu ya ka finance minister ngeliat kendu ya ki joint secretary jangka Panchtiraj jangka finance jangka ministry of water drinking water bakam tater kabang ngeliat kedu ya ka ki jing kabang ngi kendu khamtap abang ngi perung online ya kini skim Nado bang simti mangi ngilas guidelines to amang si online. Kamu ini cuma ada kecek tinggi si online buat. Bad ya kani ngila terekam nado Oktober juga sampai jarasan bad nenta kaya syai. Kini kajing si jung ye ki bill kita ki berapa pendap dia kajing terekam jiki ki prepare. Katakan dia bagi si kabomot ke bangim simla complete nado bang simti ye ke isi nrai ngila budin dia kajing terekam jiki isi berkamtam ban penjanai. Ban penbahaya kajing terekam juga dengan 15 Finance Commission. Hakaba kini kiskim baro ke bagi terwan di MBC kedai na tak kisnong kita ke jogi. Kamdai bagi terekam hani ka council ke jogi hindi kadai na tak kisnong tak school lalu bagi asyik palang bagi senapan kana bakal tata mo. Gimana football, ke football, ke bubun, ke bala terwan di MBC ke prepare. Tinggi sukman bagi nalak ban upload dikini ke besar entah kalau bagi susna satang ya tak action plan bagi dong kecing kerban ngilai akan ru bagi officer ni take order i bagi menjur kini skim kena mengingi yok mastang no kalau menjur no apa jung ni ka uni financial year jaka 15 finance commission kamu ngira berikam nata ka baar pak kalong ba kembala ongi pi ngilai awan shanisha Delhi ban kerpat ya ka Ministry of Finance buat penjuru ya ka Panchtiraj Ministry bahkan pelat no ya ka second installment kani ka second installment jong arfuway arfuar sabamo nilayo hau arfuway arfuar nakalang 15 finance commission snap kala earmark nani kalamang arf soklur life hola tingka nam ta arfuway arfuar te haka hausam aja arfsaw kala pelaj khanat klur kamumot kasiteng ni kani arfsaw kala pelaj aka hau snam arjar arfsaw palayo petrikam ya kiski mau kumbukan opinion scheme prepare tika basakut kadai setangka second installment jong kani ka antai mo ka badai ka bangila bateri football bagaimana football hari ke jing dek jong sedalia di banglia kendu ya ka minister kala batai yangi yaki guidelines sebagini ban put pat ni hari bangi wan dadal hingi ya put ya baru kini guideline kini nok tai jong kala trishtom yang bandai ya kata ka audit online ka 4 Julai menu what ka office jum AG ka syamsitom man le ye kani ka audit online na marka dei ka berak tumai ya ban upload ya baru ke receipt ke cash book ke bala le nabil ono ye footpath basan po hajar optional ka jong ka bill ni sina ye ke pugom lu ngam optional ka jong ka bill baru ye gitu ki brochure ke receipt ya ban scan ha upload apa ko online jongi kanang ba ka office AG kan le ka audit arbana ka simpo ka office AG man le ka online umlah maka di sistem ke betul mat. Ini lelak kemudian gila pembet ke office ini gila phone yang support Delhi panggil lelak offline audit no ya kini. Lelak offline officer juga AG ulaban le audit ahli ke masjid tayo panggil laban pendap ya kata gila yo ya ke audit report baru ai dek ke audit certificate. Hadir gila upload dia kena audit certificate. Jokan dia ke khatar keluar. Mo bagi yo first installment di minta ke pak syukur punya tu IP ba nak kalian juga ministry kalau pelat ya kan dia second installment kepada kharat keluar khasan nak tengka kabamut nak kalian kejungi ngilai wan sino ya kibil ibaram ke bala pentrikam dan kini sistem ke berdam dan nak kalian juga kamu ia mencari development ngapan pau ke sungguh ya ka
Sokar India kam tam ke Minister of Finance ka bara snap ke jing like work ke jungi ye ki officer ke prepare ke dan te ko Central Ministry kam tam ye ki nom tray ke jungi ni tu ye pi banle wan scan ye iwe reset mo imde tang iwe reset dulu iwe project habasna kat no ke jing he ka control kat no ngi thiet de milat kum ta ki don daru sau santli ki kita ki book ke bagisna nya baskan upload ki ha ka online kasih po ada ki pau kita ada ki bus ni benai bagi nam trade jungi habas somit adu sibaji arbaji menit tang man pendiang bande yang ka por abang ina bu na kata kasokal peneng dengan IQ blade ki nam trade jungi ki chief engineer di engineer jungi ki battery stone bak ka basokman ka dikatahi bala pelaj yang dikasihkan installment nanta ka ba arpat nasuku akan pensai pi ka beri bagi ni development ni maka long kajing pensai ki pai ba hiru ngaka buat man pensai kan ko ya baro ki pai ba bahkan ki sistem mengisong ka isi na kaliang jongi ngim sim lasong thai ila trai sitom bat ila pendiang ya baro ki skim ki ba deban lech ki pai ba mo da segi pai ba ngilengok la ada panai mesin job MBC mengi berai March berai April ki don bulan rai ki mandam suba ai foot part yang ni suba yara ban penhai ka school tu ngile kita ba kita buang ki mile ki don hadu arajar tam skim Bat kini lada ka menjur ka sorka pedeng kini ki si kita yo keperluan yang sa ai no ek pada ka ba arpat ka bede bat ka jingku ju kini ki pri mo dan isnong ki ba pentrai ka paikana dan ru ka pentrai de ki local contractor mo ki ba su ya trai mal mala sa thau ila dan ka jingku ba balih tu mental ada ka jing trai simrai umla banyo ben ka de ka jing sya kata Then rai suka banyak tu ya baru kita kita pentrai kini ki skim ki beradab yo kini ki MDC ki barem bangi hak banyak aduk kembang hak lai ka sau tadi kimi mo kan ka file ka submit ki bill jumki hak banyak lembar jumki engineer hak banyak lembar jumki account hak banyak lembar jumki ki em in charge jumka development hak banyak lembar jumki em jumka finance maka simpor aduk kembang khasan kan terus ni antara kita baru part ke engaging bangi siap Mar bangila si pisa online ko ba ang pibne ono umtay kan dia ke school ka beri ban penkai kan ke school la ai kerteng ha ke school ba ke school pa khaban dia obriu uban pek uban shna ya kan ke kamera ke school de gila ai kerteng di kisam le ke school la ai kerteng uno ka ai kerteng ha ka work order ke ai kerteng pisok le aso ai saya kata mo kat ba adalah submit ikin ki bill pat bangga nyapan pan ya ka account mo ya ka passbook jumpi aga account pak ketok kerteng power soklet Kemudian kamu banong kata kamu hakaw ada ni IP soklat hak account ni iPhone. Kemudian haban penkelai kita ru. Haban ong ye kita go submit bill bagi snano kat kum ka kerteng jong ka passbook naman ngithap online. Kemudian haban pensyai kita berkhot haban panditho ni ke MBC bagian pensya onu pi soklat berpol di ujung. Ti kicimpor ke bakum kita. Baka bakong san dia kalong bangi nak bersih online ngin nak ban afford bahkan bakala mo maka ike bagi siu ka reflect banyak ka online jangan ke ikon suraj kena ba ka sokar pren ka ministry ka ui ini ta ijing islam dan ne kamnon panu ka jing thu jing ba bangin pas bit yang bill jing bri ka bagi thu mo ka ike bawan syanga ko mu yamin chat ka men la ka long jong no ngam ju pe chilang yang no nangi one bit ka kum ka jing one ka jing pendap jing officer jing bangin ai ka ne ka approval nak lenjong kan ai ka approval bangin pas sanction lagu yang finance pak salih show sekretari pak salih cek account maka siu juga kita tinggal banon ki bakum kita ke Islam mo ki mambiang ji ke account ki mambiang ji ke phone number bakam ter ti hadu bentahi ka ki bill ki basa ki don tang kembang arf sau tli gijing tray ki bala ban submit ki bill ki banginang proses nak liang jangka departemen ke jongi nak liang jangki officer jongi nak liang jangki engineer jongi maka bill ke ba nak ni ki arf sau tli gijing tray kabil ke bagi depan si kalau siklor arpolak san pendroja kalau kata siklor arpolak san pendroja ke bagi depan si tambah kini ru kalau under proses ke bagi lapoi hakimi jengki engineer batu jengki officer ke jengki patong sedap ni supply no ya kini bil tengah sepun syai ni kenang ba mo ki babon ki brio kila ya pun singi ba haruntar ngin ba skip ten rai ke nak kena ji ke ba ngile ke ba hatam kini kacang pelai ingin digibil kam syong hati tiga jungi bandai bak syong ka isi jungi tu mo mas nak ai MDC tinggal pelai nak bate ndai kan ke skim kan ke grant ke bawah nak sokal pedeng ya ban buat di guidelines ya ban biang ya ki jingkan kam baro bak masak mata kalong ba hadir bila dapat upload kata ke portal lu dengan kampat sika approval nanti dah sokal pedeng kan bah ka juga poru apakah
approve ye kini ki project ye kini ki scheme kan bu lu ye ka sanction ba kana bangila ban project kam ya kini ki bill te ta ita hing suka pensya namar ba ngam simlayo ang pensya ko yung darbat na magkipay ba kini ki 16 Finance Commission ru nya kan du ke je ngal ong yu sa jini nyelek bnia nyelek jana ye kan 15 Finance Commission kanang ba dapat trekam aka 16 Finance Commission pat ya alang beli lupa ta ngila sup na ya ka online lu ngila sup ka ba kinong trade ngila sup ka jing trade kan deploy ka jing civil kan deploy tan ta kadaw ngila le jana bahaya kini na mana dawan ka 16 Finance Commission ngin sup ngi te akan ni ka 16 Finance Commission kala mang no pasan sama aku dia kan kot adu laipo we laipo har umtai kan kot scheme but kai ka ba ina yo jingtip ladan ha public domain mo ladan ka public domain bahan ka 16 Finance Commission ngila ba yo kumba adu drus pak tamplu bisa drus pak tamplu bisa kini nga ong tanya ka KHDC mo KHDC ngila ba yo adu kan irma adu kumba drus pak tamplu bisa but ya kan drus pak tamplu pat kan penmang mana kasansan kamu hapo sansnem senang naru nu apnyo kan kot adu arpo laipo we ni habat pendut yang di besar kita adu endus pak keluar pi bisa kadang ni ne kembali akan 15 Finance Commission impre benek online impre benek janai kita baru kamu ngidu mata ni kasih balik aku adu asan pendeu ni mentang irang submit ke proposal jong arpo kamu ngidu license of sampai asan license dan kadang ni lihat bahai kini banganget you nomor baki officer jungi ki engineer le ha akan bakaduk juga ni 15 Finance Commission ke mengenai oleh pintan dekat jing plat bisa aja masalah ni ingat ilapan mo kan menggaji ngirap nak tak kham tak be kini ski baru kini nanti aja kupai mo nak kalau kisnong nak kalau school dan di mang arlak dan di mang lailak nanti isnari keciking ya kejapnya kan untuk ski mengembang labu banyak kejap dia po sidang di kawak pasi keciking tu kan poski aku aksan lah ikut kita indu mong susunai dan school route ke bagi perha kamera dan kisnong ke sekolah tiba penbahai kena buat pakai komputer ini kiski bide hidup pat ba kai ngam ko panong kan por nak kapta ju gitu baru kisnong dari school ke bagi lapan trekam ini kiski ke barem bakin trejanai ba namar ka ki guideline je 15 Finance Commission ki ong yangi apin pendrekam ada di football ibarang tangsan penghajaru ang yamane jota kamut yang bercendur siapa senang ke projek ada siteng ke projek buat akan berkut projek kayak sim kum kijing tersis pasti yang baju ki engineer jungi pihak pandai license yang kita jaga pandai kadang imbes kadang biang kita ke jota lu kan warna kijing jungi akan berdai bagi sim ki bill te ga chuang ke baru kita ke ba yo ke scheme jungi barem lu lesi ki masayo ki masawan lu bakin ya telah mangi ke council kenya telah ki engineer jungi kenapa kini ka pisah ka bagi yo anak sokar peneng kan nulian kay kembali kani ka 15 Finance Commission tai